zaman gumini iya deh. Aduh kan wanen dia nak liu nih. Oh ya. Engken. Nanjak dua buka semuanya. Nino kanjeng lagi, jang beli kendi. Udah kanjeng lagi. Hah? Udah ada kanjeng lagi. Nah janganlah kancil gitu. Sila. Oh. Biar yang lah yo ya pak. Kan dia kan. Wah. Hei, pecang. Bes sapi. Pes nim nang beli kanjeng kejen. Oh dia datang ngadap kan aduh kan bes. Kan aduh beli kan Ada maya. Wah bermaya kan aduh beli. Pernah pecang beli main pecang. Nah, kalau hati-hati beli barang. Nah, saya di beli ini menjujak, lantas barang sing isi surat beli masih. Wah. Kecil lah. Oh, ini bu madok nih. Bu madok, Mungkin bes nih. Facebook lah dokan. Dokan muladil. Nah. Ben ulung aja. Nah, Pang ada adab sih dan ada. Dan yang ngama-ngama sih lah. hah? Dan ngama-ngama kan. Udah nih. Magae uli di pisago nya ini. Antrek diempal. Dolar. Ya. Hah? Sakit gede sih. Ah. Sakit jenik sih. Mulai dikau. Ngapa pinat sih? Dadi apa cai? Gadi parakan. Kadang tidak diparakan. Keke kok gini. Ken dari mana? Bisa nih, bawa nak melaksana. Pangseng ulang nih makanya cari. Makin apa? Dia sejak dadu kena cepokon engalan kewah nih di moko. Bang benar. Nabi baos nih Pedro di nguang di tiang Nabi munyi nadu nih nguang di tiang. Mau balik. Baos kelapa menyen di Petruk. Basdenya. Hah? Munyen cange, bawa sido gitu nak. Mau padeng dong? Mana bos cange, munyen idon.